nomshumayeli Mkhize wangithi eMkomazi uthi bahamba uthene efika kulo muzi imanzi iphuma ithe 14 ngithi yeshendeni layo kungena igebengu la ebusuku zavela zadubula bona bobabili kuphela zase siyahamba uthi lo mshumayeli useyabuya lo mama ngesibonakaliso uya kumkhokheli uthi mkhokheli indlela emnyama ngicela ukuya ekhaya la ngizala khona ngasibanibani bakhipha inkomo nembuzi bogeza ingilo sikaShembe ka14 baphinde bakhipha inkomo nembuzi bogeza izalukwazi la ngane khona ngifike ingcolo iphihlika zayingcoza mina neShembe bekuthe iminyaka u40 kufanele ngiyiphile emhlabeni uShembe wacunuka wayinqamula impilo yami umenze njani umkhwenyana uneShembe ubukholwa noma kuthiwa ukholwa uneShembe kodwa uyakholwa awushaye baba incwadi ushaye incwadi ngithini ngihlale phansi 632 hamba nabo umshumayeli yebo ophinga nomfazi nenkosikazi ophinga nonkosikazi uswela uqonda owenza lokho uyawuchitha umphefumulo wakhe ofumana ukushawa nokudelwa nehlazo lakhe alikuhlanjule qhubeka baba qhuba nayo hamba na baba kosuhlumini ngokuba umona ukuthuthisa kwendoda ayikuyeka ngosuku lokwahlula lokuphindisela qhubeka baba hamba nayo kuwangoze ithima ayukunaka nakunye ngisho ngahlawula mawumbathe nomfazi womuntu ngomhlaba phela uyila kiwa khona inkosi ibusise baba noma futhi besingakholwa sikhithime senze konke kodwa mawujolela indoda yakho mama angibotshwa la kiwa khona angizoshumayela ukuthi ungithanda ngifisa ukuthanda uShembe kuphela mase ngiguqile uma mfowethu ujolela umfazi womuntu noma ngenza kahle angakanani okunye kodwa mawubhizi namafazi babantu awuyila kiwa khona uzophelezela abantu mina ngifica abantu la kuleli bandla abangcwele okufana ngabe baba ngumthetho ngoba bahleli noNkulunkulu phambi kwabo ngiyadideka masikhathi sikhathwa kanjani bakhetha amanazi abangcwele ahleli noNkulunkulu phambi kwawo basekhona abangcwele benkosi ngicela ungixolele uNkulunkulu ngiyaphunyuka ngumntwana encane kuvele kuphunyukele basekhona abangcwele benkosi asilungisane abangcwele kuzomhla phela simbone umbuso kaNkulunkulu ngoba masingalungisana isithathi uma uyikhola kufanele ubise ngoqhawe awunokhawe ogqoka umkhele empala bamfuza emahlobo kodwa bakuthuke bathi awuqona uqhawe wena kulungile kunokuthi uzohlohleka uhlohla abantu abavele sebeqwile koneni bafuna uqwile nabo noma kushiya umuntu ozalele esontweni othi awuqona uqhawe ibaqhala kakhulu kunaqala basekhona abangcwele benkosi sephambi kwaNkulunkulu njengoba nephambi konyazi manje uNkulunkulu esithandile uzosinikelisa emva kwaloko bese ekhipha isigijimi manga esekhipha igijimi nikwe ithemba ukunikeleza igijimini usha angithi ngeke umfundisi ubhedla ekhuluma ngentombazana asuka naye eKapa le kude ezonikela inkosi inyangezulu yavela vale sekuyiyona intombazana efanele yanikela kubashumeli uthi yakhala indlela yokuphinde emuva wafika uShembe kona ebusuku wathi nje wathi unikela benginawe yakuthola konke ekufunayo inikele kubashumayeli bangcwele benkosi basekhona abantwana benkosi khona umndeni esificana la wangakithi lasebukhosini bakaMbhele ngicela ukuxoxa indaba yabo sengizohlala phansi bangcwele benkosi niyezwa uBishop uMbhele ubumshumayeli Mbhele ngicela ukuqe bakubone umshumayeli uBishop uMbhele ngisakhuluma yakho uphethe umbono ushongana la DF emfundo umthandazo mabembona phamisa uBishop uMbhele kwakubaba wakhe uma uBishop uMbhele ehlonishwa kale kuyena ongcwaba ngisha amanazi ethi lawa angafuni kosabathe emakhaya phela kunamanazi asabathe endlela azofika leyo shona bese kuthome seshonile hamba nemngcwabe beyinazi ethi ufike nesihluthe eboxing ngabe kuyinazi ngempela asimaze emakhaya ngoba usabathe emathempeni agcwala eThekwini ufuna emehlabele kuba wathi emhlanganweni basekhona abangcwele benkosi wathetha umunye wathi hawu usuphethe umshumayeli ngathi bengesikhethe kule eThekwini sike emakhaya thina bekufuna umshumayeli kwakhona mina
Hawu susiphethe umvangeli ngathi useThekwini nakugcwala. Akisho abantu abazofuna ikhundla. Isikhundla asiyise ezulwini. Futhi abantu abagcotshiwe ibona ngathi baye esigodini sosizi kakhulu. Basekhona bangcwele. Uma uBishop uMbhele egule egcekeni babemthanda kaLembe. Uma egula kukhala abantu kuzogcwala vela ashone ahambe emhlabeni. Uma eshona uBishop uMbhele bese ukhala ukugcwala igceke amabe amabili aphaphama. Baba uMbhele sithi besuhambile uthi bese ngihambile abantwana bami sengihambi bake ngakusuka la weGoli kuvele kwaqonda ngazokubona isikebheni ngila uthi kodwa into engithusile ngifica uShembe ngale kwethuna umqalo wendlela wayemazi ngoba behlala lapha ezantsi ngasekuphamini ubaba uBishop uMbhele ngifica uShembe ube umahlulelo abantu ebuke esandleni uthi ngithema ngisasondela lethi siguqa uthi ngaguqa uthi kodwa khonto engiyibonile ubebuke esandleni ahlulela abaningi bebafaka esigodini endlini enomlilo esigodini sosizi bekhala wathi ngiwabonile namaNazaretha akade ezalwe sontweni amanye aphendukile eyesigodini sosizi nawo eyakosha yiwo lamaNazaretha eqoma eqoqo yabafazi babantu kade yilama mama debedla isinefu bebekhona bakukhola bengcwele benkosi uthi ngibabonile bengona esigodini sosizi bekhala kodwa kade beamaNazaretha behlabelela u219 bethi besilizile bamkhulu sasilo kwenza thambisa izilakho uthi thema uthi bebembala abangena la khethelwe khona kumnandi kuhlethelwa ihlabelo zasezulwini uthi lethi sengiguqe ngaguqa lethi Mphele mntanami behamba kahle emhlabeni ungenaqala uneqala elodwa wena awuzange batshela abantu ngesabatha lethi sibheke emva kwakho Mphele ngizoyiphinda le incwadi Umsebenzi 13:14 uthi bheke emva kwakho Mphele uthi wathi methaphenduka wabona abantu abakaLembe kade abangcwaba labantu abakafikile akiwa khona uthi uShembe ngithi ngiyabagweba Mphele bathi sasethemba uBishop sithi uthi uwe uthi labantu angabagwebi angikwazi ukubagweba ngoba bathi babethunywa uwe uma ulithi wathi uBhombela ngokuphinisa emhlabeni Mphele ugcinisa abantu wenze konke wathi mevuka uBishop lesikhona phakathi ibandla ishaya sithole babunqobe ishaya babunqobe izenzo ngithe imsebenzi izenzo kulencwadi yaBhayibheli amasha Umsebenzi 13:14 ishaya babunqobe isikhathi besuke emkhomazi kube shaba bishaya ishaya babuzongishaba basuka emega matuba beza eNanda ebuhleni bamaNazaretha bageni lokusonta ngosuku lwesabatha bahlala basiqhubeka baqhubeka kosho mina mathi ngihamba nawo nje sekufunda umthetho kade ngifunde umvangeli uhlongani nabaprofeti izinduna zekusonta zathumela kubo zathi madoda bazalwane uma ninezwi lokala abantu shumelani ngesabatha abangcwele akaze khoze ngeliyiso usuku singaliphethe iBhayibheli siqale ngasiphume ngale uBishop uMbhele uboshela ukuthi ukhonza abantu ngesonto waphindwa ngabatshela ngesabatha 42 wale ncwadi baba ungabusama baba umnqube 42 ngifuna ukuhlala phansi 42 kulo ncwadi leyo athi uyishaya sebephula nokusonta bancenga ukuba lamazwi ashukele kubo ngesabatha elizayo hayi ngesonto elizayo kwavela kukhonza ngesabatha abangcwele 17:1 incwadi yezenzo 17:1 ngabithi pheqepheqe uBishop uMbhele abangcwele lahlwana phakathi ibandla baze beza belethwa la kuNkulunkulu kwakusewuthingo lenkosazana babe sethu umfundisi ukhubisa hambani leBishop inokhipha isonto libe ngaphandle bathi bebamanaza abangcwele kwa sebedabulile yamfipoli neApolonike bafike eThesalonika lapho khona indlu yokusonta abaJuda uPaul nje wenza kwakhe hamba nabo umfowethu kubeba uPaul nje wenza kwakhe wangena kubo amasabatha amathathu hayi amasutha amathathu washumela kubo ngesindaba nandembhalo 18:4 incwadi yezenzo uJesu sekhotheme kodwa aqhubeka isabatha
washumendle kusonta ngamasabatha wonke wabahlula amaJuda namaGrika Luka 4:16 ngoba noJesu ekhonza ngesabatha kuphela. Yasaba bangcwele saba ngizoshawa bangcwele bambana amabhayibheli ngizoshawa ngokuthi ngibabili manje baba ngoba ngizoshawa Luka 4:16 bantwana benkosi basekhona bangcwele benkosi uma uBishop uMphele bangcwele uthi umsholo uMphele kwadlula izinsuku waphinde washona ebusuku wavusa uma wakhe esephuma ekufeni baba uBishop uMphele uMphele bangambona bangcwele nangumvakele ekhuluma ethi uyayazi uma uyambisa uma wakhe uthi bawukho besefile futhi uthi uBishop Mphele sengifile ngifica uJesu emnyango ngafika uShembe emnyango yathi zihamba uNkulunkulu wakho uthi ngaqonda kuJesu ngoba mina ngazi uJesu uthi ngathi ngasondela wahlehla nyova yaze valekwa ngene kovaleka isango kodwa phela ngena wathi senivalile nje kwathi akuyena uNkulunkulu wakho lo naNkulunkulu wakho uShembe uthi kwasithiwa hayekuyena wahamba yakuShembe wathi lethizwe yima kwase kuphuma uJesu weza wavule ubhombela wangena uJesu wangena ngozwaphelela kwavaleka ubhombela lasithizwe naNkulunkulu wakho kodwa ungabahlukanisi labantu kodwa uNkulunkulu wakho uShembe ushaye baba first yes baba uJesu waseNazaretha lapho kade endliwa khona ngosuku lwesabatha wangena endlini yokusonta njengokwenza kwakhe kubeka baba wesuka wami ukufundisa kubeka baba kabani wanika incwadi kaYisaya umprofeti imake baba ngoba ngizoshawa iBhayibheli uthini incwadi bangcwele ekuqaleni wanika incwadi kulithi iBhayibheli anika iphi incwadi babushumayeli kaYisaya umprofeti ngosibusise baba uyazi bangcwele mhlawumbe ngihlule ukuyichaza lento imani bangcwele kwenza kanje uShembe uNkulunkulu wethu thina bonke abantu abamnyama zonke isizwe noNkulunkulu bazi abantwana benkosi kade ngibuza sengibese ngikhohliwe ngibuza kuDokotela ngoku kodwa ngongibalele wabala amabana amaHindu akholwe uKrishna kanjalo wayibala zonke izizwe lethi uNkulunkulu wethu uShembe mangabe nyukele entabeni ebizo uNkulunkulu ezezama ukugoduka eya entabazo isitimela sima kaBhoda esefika entabeni batho baba yafika imoya yamncenga kwagcina sekufika umoya kaShembe uqobo umoya kaShembe wawuza nekukhalalisa lemvunge nephunga limnandi uma selifika kuShembe uyayichaza uNkulunkulu ngoba bathi wembethe ingubo enjani ebende uyayichaza uNkulunkulu uthi mina nguNkulunkulu ngizokwenza ube uNkulunkulu angazathi uShembe ngenyuka umntakanikumfu kanhliziyo ngabe senguyise wesizo zonke wamdlisa isimayo uma bechaza obaba wasithi akabuke esandleni sakhe wabona isibuko wathi ubonani Shembe wathi ngibona ezulwini nasemhlabeni ngibona kwindawo lesibuko sewuNkulunkulu na Shembe bangcwele uShembe uNkulunkulu wethu Joshua 24:20 Joshua 24:20 bangcwele kodwa amabhayibheli awuthi nombhobho wakho bobuncubo Joshua 24:20 Amahubo 81:9 noma ihlabelelo 81:9 uShembe Joshua 24:20 Amahubo 81:9 sekuzohlala phansi bangcwele ngiyasaba uNkulunkulu ngiyaxoxa ukukhuluma ngibhekisa ukuthi ngisaba ukubheka uNkulunkulu 24:20 yebo baba ihlala phezukwayo ngani mshiya uJehova niyenkonzo oNkulunkulu bezizwe nyezwa ke nithi uNkulunkulu wale African konzo uNkulunkulu bezizwe khona uyakuguquka anenze lokubi aniqede kade senenze lokuhlo amahubo 81 ihlabelelo 81:9 Matthew 15:21 Matthew 10:5 bangcwele ihlabelelo 81:9 bathu abankulunkulu liphambi kwaNkulunkulu ngiyaqiniseka namhlanje njengoba ngizonikela akekho ngaza kuthola kufuna kodwa bangcwele asiphatheni kahle bangcwele dilithi phone number yale lishendo iphamba nalo ngoba into enza uthi ungayithonto efunayo utakuqa phambi kwaNkulunkulu uguqe lezi zalukwazi zalo mama zalo baba umslima zithi ungamniki lo umbathe nomkama ndodana wethu 81:9 baba makungabibikho kuwe uNkulunkulu umfokazi ungakhothami kuye uNkulunkulu wabezizwe ulithi iBhayibheli ngakhuluma ukukhuthala uNkulunkulu wabezizwe Matthew 10:5 Matthew 15:21 ngeke ngifunde ngiqeda Matthew 15:21 ngoba khona abayisaba khona mase uJesu akhohle uthatha isika sobantwana usponsor kephi
ngeke ngifike lapho bangcwele kodwa angili noJesu lathi izwi kumpela ungabahlukanisi labantu kodwa uNkulunkulu wakho ushembe ushembe walwentabeni pho imani pho yini ngoba phela uNkulunkulu kwakubhombela owanikwa lobukhosi sathi unyaza uNkulunkulu kwese kanjani pho uLuka 1:32 ifunde eqala funda lesuyivulile eqala ufunda ufuba 15:21 uJesu esuka lapho wayezweni laseThire naseSidoni kwathi unkosikazi waseKhenani evele kulelozwe wakhala kuJesu wathi ngiyawukele Nkosi ndodana kaDavide indodakazi yami ikhwele kabi idimoni kodwa akamphendulanga ngazwi kweza abafundisi baJesu kuye bamncenga bathi mukise uyakhala emva kwethu waphendula uJesu wathi ngithunyelwe ezimvwini ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli kuphela ima lapho ngoba uqhubeka soshawa Mateyu 10:5 maqhuba soshaba uJesu akajwela ngomhlaba wonke bangcwele kulisholo yena iqobo lakhe angeli bantwana benkosi nani 10:5 lama abayishumi wabathuma abashumi nambili wathuma uJesu nabafundi bakhe wabayala ngokuthi lingayi ngendlela yabezizwe